Edwem dwumadi no eso yeda ase papa pa. Omre no wadaje a bibia wo de mayenti. Yeda ase. Amisho. Mano enkoso na. Enyi free ha. Ne wo so tie bia na wo de etu anamon se Ghana ni no. Yede be ma wo so wo amono ne so wo he. Adom TV. Yede be bro. Me wo C4C liver specialist. Hospital wa ha. Pokua 101. Papa bi ajenedwa oni ebedi enkomo ba pa me mo ache efia me jo so na bia boko de yankopado ho ayefe that's so they are to ye so ho de eni ayi nyame pena oteni oyase yentena se sa eni ayi shede ena empempin no ya obi free mu a sena ebe affect no gina relationship a oneni nipa no wo ene na ebe ma sometimes we bubu kakra enokre ti show ho de it no it is well easy it is well it is well nyame penalty ni a oyase ti wada wo ma ena de achi na nkwa hodin ewo hoyi boye na ene de e ma me kasa anwa oh e ma me kasa anwa Mami kasawa. Medentia every C4C liver specialist hospital hall. Edi brega na fonia. Na ene ifia pese ye hwe bibi fa your mental health. Say na your liver ne betimi the role of the liver e be affect your mental health. Impempi no eya na e for say the way a liver no and I say ya adwene yeti enka your body no ho no won say yeti e be yeti won different from your body nankasa nti na eya your internal organs no eya sometimes amafo dwen say sade wo mu a je say wo body ni pe na organs ni timi ye adwuma ntimi affect you ti eti kan body ho ma ni ye body de kakra so ebeka no enkaka eka wadwen a aka onipedua ena ye say si yeyi eyini skin ni fi ho a ni ye ka the major organs na your brain can okay your liver and your skin no pa na very vital organs a yakopon de boy no odi dom yen nti ya dwen so factor pa nti no uti wiase na sebe adwendwen bi wo so or how bi da wo so atiti bi wow pe say ube ha wow pe say ube basa wow pe say bibi be show so a eno so e de how kese so begina liver no so pa e de how kese e begina liver no so pa because o dream bebre a enye liver ne pepo na o dream bebre po a e de how e de eba nti e ya abribia no mayen ma ya dwendwen ana say your mental health no ehun yen o relationship bi mu now for say emwa wa enye boni enye opel so na obi a odi kan a obeka say ma walk out of the relationship what I say marriage is here bebrebe if you dey be no say na make our program so say me say make us me advise people on marriage me advice obi a say ehun yan say obeko marriage to me my perception my advice because me rebi mumbi and I me feel say ehun what I say it's no say ehun sa no na me fan say medwendwen ho na akofa mental health bi abrem and I say disorder bi be brem ama it me descend akọ various organs say me na me ye me ho boni o me na me ye me ho boni and I me kita nkola so it's me ma marriage nsem and as awari mu nsem ehye me so na etna me so na tete me na me dwendwen bebre na kofa or how bremia eye me ma na ma ko hwema me no enti se wankasa woti wi asimpo no sen ene yesi factory oma na we free wi ase hin ti se obi ti se mia and e di won kra po be mo treat nkwala no na wo da chimbra wa bra we page apade e bi egu no sebi obi hunu abebe fa de abetete oma what I say ene ye liver no so de bia me ka say efia ye liver no ba o hawa wo ye den wo ye nwan wo treat se den efia ubeko
na kwan a wo be fa so a wo be kɔ no eno ene eya wow de wo a wow pe wo asem e de wo ha abre anasa aba liver no so no wo de okɔ wanchimba wo gya omo areho omo be fem ukita nkola nyoma omo be fem nyoma e betoto se wo maame ana wo papa wo kunu wo yira hwe nyoma wo de omo be fem the emotional damages how de be we busiafo so ene na eya how anka wankasa wo ha na wankasa wo pri wo ewu no and anka wankasa beti ware ho ne wo ya wanka ende emfa ho but people around you know effects how de be ma nyoma how de be to omo so no ene eya ehame nti mesro bibia o hwe endonhwe me say ma Oliver no ehun hia na o mental health no eno so ehun hia o papa wasumdue ehun hia wapomudini ehun hia sleep disturbances untimi ndayie yenya ye fall short ewo ho untimi ndayie de bia na ase bibi esi so edwuma so etwon ya sori ahemachi be edwuma yi efiade wo de wo hu na mani pa ba misira nyankopɔ so hu mo bo because wo de ne da was wo ada edwuma say wo de bia me bo mpa di ta we ti pa wo amokɔ edwuma ahemachi mo so mo nantem mo so amosori ntem ha mrebo no pa de ha ebebeto mrebo no so na we mu nia echi no se wo ye obi a wo se wo de wadwuma de why addicted to wadwuma untimi enja wadwuma ho nti be sori akọ edwuma ahemachem why addicted to say obe dwindwin obe bi ho why addicted to say one sha make up mental health you know why I dream say obe bi tetel obe bi eja waware be ma bi so cheat on you nti no wo dwende bia na aye bibia eda so sister bra ji wadwen free so na ma Oliver no ne wapomodin hia wo de wo se wo de wontimi a wo de pelivotun enemin krebi wa me gidi se ebetwe egu e wo screen so pelivotun liver tonica C4C liver specialist hospital for Akofa Abe Draman so na edro no homeopathic drug into there is no side effect and ebiemu so yanye wo Ghana ha ye wo Indian the Lord's Pharmacy for and ye no mo dey right na ama C4C homeopathic hospital and as liver specialist hospital for and omodi di dwumadie e wo Ghana ha mesraw bebre so C4C liver specialist hospital na Ghana ha your main branch no e Adenta SDA Junction Kumasi so ye adweso kwamom takrade ye wo Frijai opposite May Sports no ena ye kan say Cape Coast ye wo Green Hill opposite Addison Gardens Agona Odobin ye wo opposite the Odobin Government Hospital pay chira kwan braya so ye ho aside the liver ya specializing wo mu no ye bibie bi various organs ni nya oba na en watochima nyakopo be fire so na etimi di aboa na ye numbers a me be buruburu so yin bo modi ansa obefa na tro wo de say wo ni adaje obefa sisi a tro because frɛ bisa say person ye sure of the numbers wo de wo frɛ the direction na say bra ya so ye ho na beji wapomudi be ye check up nye hwehwɛ wo ni pedue ni mu ankasa nye wo say how ebi wo organs no so a etimi nyakopon etimi afa ye so e de aboa ye numbers ni 050 00 40331 050 00 40331 and that's 050 00 40328 050 00 40328 ma wapomudini ho hia wo na organs ni efia organs na na ehia me because organs no touchima e de a obekọ wo de bon ho ban ansa na ode oha na aba efia we de one sema ma me cheche bebi a ye C4C ye offer number na obenya mre na so fache wate wo de mukota kradi takwa Cape Coast Accra ha wo pharmacy na wo ni bi o de friend e was 050 00403331 ana 050 00403328 me dey ni pokia 101 papa mo nyame show nti C4C liver specialist hospital now would say one more enkano yada say mamimfa yem birthday celebrant yi emfem April enipa shemu wow omusi ni ansone me meti ano sa de ane say enti happy birthday enko emma nana
Jema yeyi frame pong. Happy birthday. Nana ne da so no. Happy birthday nkoma nana Jema yeyi frame pong. Erade ma osumfra adumu nkwa adumu. Erade ma ni nhira na nya kese abakan de. Nhira ne do so a unuan mo achidifo so de double. Erade ma onyansa nimdie mu do. We ya wo papa wa ya me director Mark Weber ene wo hyewi ene wo maame no nuan mu nyina abusia ni nyina ya wo hyew ayeyi se Erade nkoso anya ayeyi wo abrabo mu na ya oba mu anyansani na wasentre wate happy birthday wonkwaso ene de opa bia ka kire daddy no nyama why nya bete sa nyame nya okese kozi se oba kese happy birthday nkoma Linda Adai wo PM luxury court baby ani onyame nhrawo onyame nya okese kozi se oba kese pa ani pose so de oboa Linda Adai ano da so sa no we ye wo papa Mr. Akwa ene we show happy birthday Obaya Almighty Chapel International nyame nhrawo nyame nya okese kozi se oba kese pa happy birthday nkoma Ernestina we ye busia ni nyina na we show Ernestina happy birthday onyame nya okese kozi se oba kese pa happy birthday Esther plus Oche Esther plus ana Oche Oji Nat headquarters we free Oba Agnes Mensa Agodepe eho and always show happy birthday mama wonkwaso why nyame fra dum nkwa dum nhira osa maye happy birthday nkoma Elizabeth Opare or Nat headquarters happy birthday we free Agnes or Nat headquarters and I wish you happy birthday to wonkwaso obi a wudu birthday enne nyame nhira nyame nyamo kese osise mbaye kese pa midindi afia amankwa tamaklo mambo atima ye krado awsepe ba kwasi nso beba de asemidika beto aso na mpense mo no aba koso ma fidie ne na Adom TV fi say wazo ye yedase